Pakchadem Uibamber Uibapau Karab de Tozare. Kosem Gihana Chairman Dr. Mahindranan Yamlana, Deadwek the Karmazari Nifugamapan Promotion Pitok Lambado. Lengaki make a review Tonabakanga. Council of Higher Secondary Education Manipur Kosem the Sahimanga Makarum Chairman Oena Taupuram Lava. Housing the Tabak the Gipotakraba Dr. El Mahindrana Deadwek da. Yamlana Kosem the Tabak Toriba Karmazari Nifugamapan Promotion Pitok Lambado. Review tauna na Manipur Lengaki Education Executive Secretary na Thokpo Order Amagi Matungina. Kosem ki Housing Chairman Oena Taupuriba Asigi Mapamda Kangalakre Aire. Pausia Sina Fangpo Pauki Matungina di Kosem Gihana Chairman Oena Poramba Dr. El Mahendra se. Manipur Lengana Thokpo Order number 3/1/95 ASE ISS PD July 12, 2022 ki matungina mahaki parent department da halan na order thok to na parent department halan krabane mana kosem ki chairman oina thok puringai matamda niamlan na kosem ki karmasari nifuga mapanasi deadback the promotion pithok lambane yam nangak libati hanagi kosem ki chairman Dr. Mahendra niamlan na promotion piba asida kosem ki karmasari wariba kharasu sahi amada promotion marirak piram basu yauri haire Lana promotion piramba asigi manungda hanagi kosem ki chairman Dr. El Mahendra ki masanovi ama kosem da grade 4 karmachari oina sahi khara ki mamangda thabak chatkiba adusu UDC da promotion piba da yaure haire masidana tana deputy secretary under secretary kaya amasun niem lana promotion pisilamba asta yaure adura wang pada ki departmental inquiry amasa thaduna kosem ki hanagi chairman Dr. El Mahendra ki matamda kosem da kari karam baran ba thabak toramba ki haibado Manunghodna tigat pamathau tare hiramasida asumba pamba corruption yadaba Manipur ki Chief Minister amadi Education Minister T.S. Basanta Kumarna athuwa matamda thabak oina pangthokbiu anasu praja section kyadagi press ta phangdoragle makha tarakwa atupa pauda MPCC ga mari einaba pauksing boycott tawkre ngasi nungthil All Manipur Working Journalists Union amjo Leader Guilds Manipur AGM apati Manipur Hill Journalists Union MISG Yugi Oiva upon Bamifam Gasin Hotel Pung Marita Matamda. Bang Doctor Lauki Warip Kimatungin the Manipur Forest Congress Committee Amadi MLA Singa Marilena Pauxing boycott over Pere Blaucre. Amjo EGM Amadi MISG Yugi President Homna Sai Tokuna Presda. Tadorpa Serola Magimatungin at the under Pang Tokiba General Election Gamari in the Congress Hewina. Lambda Masiki print and electronic media the advertisement Tokibagi Pipam Tokwa. Bill election matung tha hom helabu phaw da pithok tana lerak padagi MPCC amadi Congress amadi singamari lenaba paw boycott tawbagi feribasi laukibani haire masigi mamangda print and electronic media da election gamari lena Congress ki hoiwa advertisement fonkiba bill adu athawa matam da pithokani ana MPCC ge president oriba Cape Makhasandrana amjogi president da kayara khana thajaba vike athawa thajaba si election loibadagi ngasi phaw sanglaba tha hongi matam asida Tabakoy na pangtok tabadagi MPCC amasung MPCC ki MLA Singa marilay na ba ipaw boycott tabagi frep asi lauban haire lamgi chayanari aidon furakpa yaning de nerval Ziribam amade Ferrol district anigi taina from oriba Ziribam district ki Borobekra sub division ki malong chan badalaiba Malkang thol kul dalaiba moirang them nirmal kaubambiyo ama boundary ki se na pamafamda lausui haibekitamak Ferrol district ki police ki uniform set bakangpo amana phaduna phoram le haire Tawang si bayaning da pangtok aduna nirmal na bahmi sing dahai Ferrol dagi ni haba police ki uniform set bakaran ayakpo yum dagi kaktok tu na pura pamatung lam ki se na pamafam da karike law suri vano ana tamtin furake pubodan na matung da law kumloy ana isagi soy law ke mahna hai sahi kaya ki mamang dagi ifa ibuna thambira mapata pai tun lam sige khazna ti tun laki khazna ti tun lapo asibo lan ram Maghakna Kangudra Mahaki Lamne, Kanamata the Sang Yaroi, I don't think Papirake. Matung Nazi Amok Ehaku Kauraga, Puan Basi, and the Ki Asiga Nirak Subani, Asigumba Tongasi, Matung Damokana, Vigano, Legan Susi and Rebessing Action Local Bio. Hiramasi Matang the Ziribam, Dishida, Aiba Cherol of Sapisalagani, and the Sapangdoke. Atopa editorial Gikalam Amadana. Sex workers in Gi Akanabatorang, Karab Fakatsi. Petivita Ladiba, Miope Zivana, Kunda, Laita Don Ladiba, Apik Basarda Gihuraga, Metropolitan City for the sex workers in Lay. Mafamafungi with the standard Kenabaki Wakatani Amadi, Mafamafam Dugi. Civilization Gimatugina, Kantron Tofaki Kenabala Bakatane. Miope Zivana Ladiba, shooting Bangam than the later Gadabane. Big lovers big na infalsar as it sex worker Kia Lady.
इम्फाल की होटल खरादा सेक्स वर्कर्स तमदुना बिजनेस तौरी है मणिपुर पुलिस मरक होटल रेड तौद फागत क्या खुदम कोये सेक्स वर्कर्स सहर से चाकताब अचौब हराव कुंबई मया है क्रिसमस जाउसंग निगोल चाकौब मयाद हेले ताकलीबदी सेक्स वर्कर्स अयाबन सेल थूम की फिवम फतबदगी ओइरकपन अयाबनी हाइबनी वाफम सिमक सहर से सक्तारिब सेक्स वर्कर्स थीजिलीब मियोई क्या की रिपोर्ट पन्नरे हौजिक लेबाक असिल थोकलिब मिहार मिपुन क्याना नौना मवा मपुरैब काइनदुना लुखराबी ओहरबी क्याना मसासिंग लाइकलेसु तमनदब सेन चानब समाज की हराव कुमै अमदि चनबी क्या याउनदब होनबदा सुबजिन हारबदा इमु मनु पुननब होनबदा अराइबा अमदि असंबल लंबी थिरबदा सेक्स वर्कर मसिंग हेंगलखिगनी लमदम असिदा सेक्स वर्कर मसिंग यामलकपा हाइबसिदा थोलकदब प्रॉब्लम सिंग मनुंगदा मियोइबना किनरब एसलाइना लेबा मिसिंग हेंगलकपने हानसु सेक्स वर्कर्स लेना असी संदोरप मिसिंग चामी अमदि लेना असी संदोरकनबगी अचौब मरम अमसुनी हाइबसि खंगबना एस लेना संदोरप थिंगनब होनबदा हक्तिनबद सेक्शननब अवेयरनेस क्या मणिपुर सरकार की हेल्थ डिपार्टमेंट की मखादा लेबा मणिपुर एस कंट्रोल सोसाइटी मैक्स अमदि सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन क्या यामलबा सैनफम थाददुना अमदि मतम चंगना होनरे अदबा ngasi फावबदि तमथिरब लेना मखल असि थिंगब ngamdana लेरे सेक्स वर्कर्स सिंगसिना सक्तानब स्टैंडर्ड लेबा मफम अमदि मखोइना अकदिनागदब मियोइसिंग इकाय खुनन लोइनबिनब थौरांग अमत पाइगद्रे सोसाइटी असिगी होंगलकिप जवुलदा अदुमक यावरकलगदब पृथ्वी की मफमसिंगदसु अदुमक लैनरिबा लैनरगदब मखोइगिदमक सोसाइटी असिना करिगुंबा खरादि पिनबिबा सिनबिबा चुमलगनि सेक्स वर्कर की सिनफमदगी लापथौरप याबन नुफिसिंग मखोइगी संदोक लंबी अम सिनबिबगा लोइनना मखोइगी सादा नौतादा लंबी असिदा चटखिदनब थौरांग कयासु पाइखतबिबा चुंगनि सेक्स वर्कर सिंचु मियोइबनि सोसाइटी असिदा हिंगलिबनि आबसि खनबीदुना मखोइगिदमकदसु अखनब थौरांग पाइखतबिबा चुंगनि सरकारनसु मियोइबगी मिनुंगसि यंगलगा हिरमसदा पुंगनिंग चांगसि अतोप पाउदा बन नुमित खरानी कोमथोखरे ओलजिरीबम रोड ट्रांसपोर्ट ड्राइवर्स यूनियन AJRT DU ऑल मणिपुर रोड ट्रांसपोर्ट ड्राइवर्स एंड मोटर वर्कर्स यूनियन खोंगसांग हिल्स ड्राइवर यूनियन अमदी ओइनामलोंग ड्राइवर यूनियन लुकमरी असना मदम क्यादकी नेशनल हाईवे नंबर 37 इम्फाल जिरी लंबी असिगे पाट्रिबा मफमसिंग असि सेम्पिन मरी लेनबसिना कयारक हाइजदुना लागलबसुंग असि फाववा ताबीदबा असदगी लागलिबा चैचत तरागा मपन फावबगी मनुंगदा NH 37 असिगे लैरिबा पोर्ट होलसिंग असि मेंशन बिदुना सेमजन बिदरबदी हयंग चैचत खुनगी अयुक पुंग मंगा ताबा पतमदगी NH 37 लंबी परिंग असिदा चेलिबा पैसेंजर गाड़ी सिंग जाउना लंबी असि मतम कदर बन कवरगनी आला लाउथोखरबा मदो ngasi पाउमिसिंग जाउना बराक फावबा यंगसिलुबा मतमदा NHIDCN रिपेयरिंग तौबा मदे सेमजिनबा हौरंबना मरम ओरगा लागलिबा अगस्त की चैचत कुनमंगा फावबा मतम खरानि पन आंदोगले हन ओल जिरीबाम रोड ट्रांसपोर्ट ड्राइवर्स यूनियन AJRTDU की प्रेसिडेंट M तोम्बबु सिंगना पाउमिसिंग होनबा अमद माना पाउदोके मखादना तोम्बा बबुना हाइखिबदा यूनियन असिगी सेक्रेटरी L मारितोना अगस्त की चैचत तरागा तरेता NH 37 की फट्रिबा मफमसिंग सेम्बितबदी चैचत कुनगी अयुदगी हौना NH 37 दा गाड़ी सिंग स्टीयरिंग पाइदबा अमदे मतम कक्तर बन तौगनी हाना फंगदोखरबा मतों NHIDCN लंबी सेंबा हौरंबा अमदे चैचत कुनमंगा फावबगी मनुंगदा सेंबा लोइनरबा होनागे हाना NHIDCN फंगदोरपगी मतुंगिना अखोइना पामलिबा मोंगदा लंबी असि सेम्बितबदी चैचत कुन तरुके अयुक्तगी मतम कक्तना NH 37 बन तौगनी हाना मखातना फंगदोखे यंगसन खोंगसद अदुदा AJRTDU की प्रेसिडेंट M तोम्बा बबु सेक्रेटरी L मनीतोन सिंह AJRTDU की एग्जीक्यूटिव मेंबर सिंह अमदी ओइनामलोंग ड्राइवर यूनियन की सेक्रेटरी PG आसिंग सुसरुगे आगे